umjovo wesingaki owesithathu ke. Eh. So kulo mjovo wabo wesithathu lo. Ukholo kwami ukuthi bambulala ngoba ngeke ujove umuntu imjovo e3 ngesikhathi esodwa. So bathi banjova umjovo wesithathu mhlambe bazama ukumvusa ngangavuki base bembulele vele ukumbulala. Ngayo phapha mase ngisemoshari. Hayibo. Esibhedlela. So mangiphapha mangisemoshari kuyabanda lapha emoshari. Kodwa ngisakhumbula ukuthi umama u10 ngisakhumbula ukuthi emafini kukhulunywe kwa2. Yep. Ngisakhumbula nokuthi bengikhulekela abantu la esibhedlela. Kube kwenzakala nembono ebengiyibona ngisakukhoma ngisakhumbula yonke into. Kodwa sengilapha ke emoshari angigqokanga kuyabanda. Uphapha maphakathi emoshwari. Yebo. Kushuthi kuthiwa wena usoshonile. Bona vela amanesi besebenze ukuthi sengishonile bangisemoshari. Shothi bazamile umvusa ngangavuki. Bangisemoshari. Emafrijini. Kuyabanda bengingakabe kwemafrijini bese ku-single bed nje umbheda nje ingathi benisazohlinzwa. Kodwa ukhona izidumbu ezinye beziphansi khona ezinye nje emafrijini ebezikhona. Hayibo. Khona amafriji ngapha angizibonanga esemafrijini kodwa lezi beziphansi. Yes. Mina ngigqokanga ende ngiyaqhaqhazela kuyabanda ngithukile futhi ukuthi kanti sengilapha kanjani. Ngisamangele nje ngilapho kuvele ungena idoctor eyangena lapho. Yeah. So mayingena le doctor yathi usuvukile ungene lapho ufile ukuze ngize ngikholwe futhi ukuthi kusemoshari lapho. Wathi usuvukile ungene lapho ufile noma ngakuqedela manje akekho uzokwazi ukuthi ubuphaphamile. Udoctor ngoba ungena ufile udoctor lo wayesho njalo nenwele ezinde nje wayengathi umkhulu ekhuluma isitswana. Wase ngikhama udoctor ungikhama njalo ngimile phansi kuyabanda angigqokanga ngimtshela ukuthi ngingenwa amakhaza ngiyagodola wasethi vele ngifuna khona ukuthi ufe ungene lapho ufile mina ngifuna ukwenza umsebenzi wami. So beungena umoya la ngoba benisathe ngumdlezane la umoya mawungena la ngimtshela ukuthi ngiyagodola ngizwa ngathi kuphuma umoya la avela athi vele ngifuna ukuthi ufe. Usho njalo umbambe la uyangikhama ukuthi ufaka isandla sakhe la uyangikhama ngithi ngiyacela uyambulala umoya seyaphuma sengizizwa vele ukuthi lapha ngisenamandla. Angaza amandla ngathatha apho ukuthi ngimlume ngoba wayefaka isandla sakhe la ngamluma kanje. So mangisamlumile kanjalo cabanga ulunywa ngumuntu ohlale 2 weeks kukhoma. Amazinyo alo umuntu kuthanjani engikholwayo nje ukuthi la khona lo doctor usanayo le makle ukundluma lokho akwenza namanje sakhumbula ngami. So inhlanhla ukuthi ngathi ngisamluma nje uvudlula omunye udoctor ayodropa isidumbu. Ngathi ubeyisana isidumbu ayo transfer wasembuza ukuthi uyenzani. Bekumnyango nje kuvulekile la. Uyadlula uyaphusha leyo trolley leyo uphethe na isidumbu wavela wasuwisela phansi wagijima wabuza lo ukuthi wenzani ngoba esazi vele ukuthi ngivukile angigqokanga obviously ngiphaphamela emoshari. Ngasizwa ngulo doctor ke waza wangithatha wayongigqokisa wangisa emawodini lapho kunabantu nje abanomali. So kwaba ukuthi yimina semele ngichazisela abantu ngoba udoctor lo akazange afike explain lutho nakima akashwa ngulutho. Wavele wabuza kulo ukuthi wenzani ngoba embona ukuthi uyangikhama.